Shalom, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu pari bata bani panurang sogot nerion, pasada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang sena goriatas na itandahan nami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami. Terima kasih mabamu Tuhan. Bani holong niatemu na bagal na ijalo kanami ari lupus ari. Membahen tetap merguguh kanami. Bani ganup horjana madiar na hinarusukon ni hurumu. Pore ni petongon bagi tantangan ni dopak kon hanami ibagas guluk nami. Tapi boy hanami mandalain haganupan pita halani pangidupimu apa pangorutunmu nami. Sogot nerion pe ibagas na sihol ipukah kanami orja nami siganu pari. Torangi hama ura apa pikiran na marhite hatamu ase orja nami sa ganjang niarion makorkon hasangapon bani kuranmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amen. Bapak nang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panurang sugot niarion. Nago isesehan nami marhiteo ni channel YouTube on. Digapan siganu paribata bani panurang sogoton Jumat tanggal 16 September tahun 2022 ay matar surat bani buku Efesus bindu 2 ayat 12 das kubani ayat 10 tolu nama katahon sonom. Ijia sirang donasyam hum bani Kristus. Idarat ni warga Israel donasyam seng marulih bani padan bagah-bagah seng marpangarapan anja sing adong ne bata bani nasyam itanoon. Tapi anggus sonari ibagas Kristus Yesus do nasyam. Anja dao penasyam ijia gabi ipadohor daroh ni Kristus do nasyam sonari. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu ibotoh kita do aha artini marsirang. Terlebih marsirang kumbani hinaholongan ni hurta. Tapi boratan jana bagasan ope anggo marsirang kita kumbani hidup ni hurnine bata. Ay maase marhitehon ni ambilan na madeyar hata ni ne bata na ipadas o tongah-tongah ni halak simalungun 110 siyah taon na salpo. Gabi suluh maay na manundangi parguluhan ni halak si malungun tarlobi. Ase langbi mangguluh ibagas sa gulapan. Tapi ase mangguluh ma ibagas haliharon. Songon podah ni Apostel Paulus subani Kuria Efesus bani panorang ijia bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Apostel Paulus pasingatkon ase ulang adong marduhan uhur Kuria Efesus ibagas na makaporsayay Tuhan Yesus ibagas na makagulukon hata ni nebata ambilan na madiarin maningon duhape itanda sidea isi diri ni sidea hinan sanggah lape ijalo ambilan na madiarin sanggah lape ijalo sidea hata ni nebata sangga lapi ijalo sidea Kristus gabi si paluah bani aima bangsa nalang mananda ne bata bangsa nalang marne bata tapi dopko si ijalo sidea maambilan na madirin na pinadas ni apostel hubani sidea ijay matongon gabi ipadohor ambilan na madirin ma gabi ipadohor Kristus ma kuriain hubani haguluhan si sadokahan ni dokahani. Aseon ma kumana gabi onjolan ni hapor sayonta. Sa sitong ni bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Halani pardosaonta gabi marutang hosah do kita. Artini ay hamatian mando na gabi rupeta halani dosata. Tapi marhitihon ni pagkopkopon ni Tuhan Yesus Kristus. Gabi lang marutang hosah behita. Tapi gabi parutang hidup ni hurmahita. Ibahin Tuhan Yesus Kristus.
halaniaha domma ipadaw humbatta be uhuman halani dosa. Natutu babainang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Onjolan hapor sayon na si sonon ma na mangingon totap ipabaggal hita ibagas parguluhan ta si ganupari. Maningon itanda hita do ise do hita pay maijalo hita ambilan na madiartin. Sonaha do hajongjongan ta ilobe-lobe ni nebata sanggalape manggulu kita ibagas hata ni nebata. Sanggalape ihopkop Kristus kita. Sanggalape martengir niuhur hita hubani nebata. Sanggalape ibagkuhon hita haluahon na pinasirsir ni nebata marhitekon ni partubuson ni Tuhan Yesus Kristus. Ang gudong masonay adong panandayon ta isehita paima ijalo hita ambilan na madiarin totu labin marturuh ni hurmahita ilobe-lobe ni nebata. Jana lambin ipataridah kita maturuh ni hurta ay marhitihon ni natotap kita tene makargahon idop ni hurni nebata ase lang BHP ni hasumbuhon bata ay porini pe sengdong ten-tenan ni orang tua bata lang hasumbuhon bata ay porini pe adong kinanja batanta gabelang marjabatan behita seng hasumbuhon bata ay anggulang adong artata anggulang adong tanohta anggulang adong rumahta anggo mangontrak-ngontrak kita ibagas parguluhan taon. Tapi gabiboy maidah kita basa hasumbuhon ta nasa sitong ni Aima. Anggo sirang kita humbani nebata. Anggo sirang kita humbani idop ni hurni nebata. Aima ase bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Tanda ni si parutang kita bani idop ni hurni nebata. Maningon do hapeni pataridah kononta ibagas parguluhan ta. Kristus do natotap manggulu ibagas dirita. Jana seng anjay tarbahen sirang behita humbani naibata marhitehon ni pakopkopon ni Tuhan Yesus Kristus. Artinya ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Tandani na dong maduhor jana orot kita hubani Kristus. Ijay maipataridah kon hita. Bahasa akan erusuh kon ni nebata ay mahumani nagabi harusuhta. Jana maningon do adong prinsip bata tanpa pakopkopon ni Tuhan Yesus Kristus ahape lang hape guluh taon. Jana tanpa adong Kristus seng dong onjolan ni pangarapan ta seng dong onjolan ni hapor sayang ta. Halaniay barang ahape nasyol ihorjaon nita nasyol iparayak kita ibagas parguluhan taon. Maningon matotap ihorjaon hita ay ibagas goran ni Tuhan Yesus. Jana maningon do humani iparayak kita ay bahen hasangapon ni Tuhan Yesus Kristus. Jana maningon do patalar honon tahapeni ibagas guluh taon. Bahasa hataridahan ni nadop mangguluh kita ibagas Kristus. Lang behita mangguluh mangihutkon rosuh-rosuh ni dunyon. Porini pedah kita jengis tumang duniaon. Jengis tumang na itawarhon duniaon. Seng anjay madabuh behita. Seng anjay terlandik behita. Halaniaha dong matuguh si Jolomonta ayma holong ni Kristus na domma mambubahi hita na domma pajongjong kon hita na domma padirga kon hita ase gabi parsimada hita tongon ibagas harajaon ni nebata. Halani ay maningon do pataridah kononta patalaronta homa marhitan ni guluh taon. Bahasa barang ape nasihol ihorjaon hita sa ganjang nyerion totap maay pake hita gabi hasangapon bani goran ni naibata. Amen martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong bapa ase ibagas guluh nami si gano pare
Lambin itanda kanami bagal di idop ni hurmu. Na ipatalarham marhiti pakkop-kopon ni anakmu ton Yesus Kristus si paluah kanami. Janah lambin mangahap kanami tongon. Bahasa si parutang do kanami bani idop ni hurmu. Halane Bapa ajari hamma kanami tongtong. Asigabi saksi-saksimu. Napatalarhon idop ni hurmu na bagal inadop icalo kanami. Asihasoman nami pe. Nalapi mananda idop ni hurmu. Asilambin mananda bagal ni pakkop-koponmu, bagal ni holongmu, hubani sedea. Ase hanami rapakon hasoman nami. Lambin totap tongon Bapa. Ibagas idop ni hurmuin. Janah lambin martengir ni hanami hubamu. Barang aha pena masa ibagas parguluhan nami. Seng anjay tadi konon nami ham. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jolam manami rapakon tonggo namion. Amen. Jalo hama paso-paso humbani Tuhan na batata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni bata Bapa. Apa parsoran ni tondoy na pasing ma. Namak kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras bata ganupan. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ando haramatungon. Anggo diingat kita ongga hita sirang humbani Kristus. Nuan tandani nadoma orot kita pakon Kristus. Totu. Gok ibagas malas nihur mahita. Gok ibagas pangarapan mahita. Jana totap ma iharinggas kon hita. Makagulukon hata nini bata. Ibagas ganupan parsoranta. Sonay agi pargulmiton ta si ganupari. Shalom.